расул воқиев соли таваллуд 1982. дар соли 2011 ду маротиба барандаи ҷоми ҷаҳон гардидааст. барандаи медали биринҷии бозиҳои олимпии Пекин дар соли 2008, номзад ба бозиҳои олимпии Лондон дар соли ҷорӣ. унвонҳое ки мо бароятон эълон доштем аз муҳимтарин даврони ин варзишгар аст. ба ғайр аз ин дар чандин мусобиқаҳо ширкат намуда зинаҳои ифтихориро касб намудааст. шояд баъзеҳо дар он андеша бошанд ки барномаи мо доири сарнавишти расул воқиев аст. мо як рӯзи расулро аз дидори ӯ бо варзишгарони толори динамит манзури шумо мегардонем. толори динамит воқеъ дар шаҳри душанбе. бо пешниҳоди устоди ин клуб Аҳтам Хокиров ки шогирдони асилро тарбия медиҳад, расул ба ин ҷо даъват гардид. сараввал дидори расул бо навишти сояхаташ дар либоси варзишгарон ҷараён гирифт ки бевосита акси расул дар ин либоси варзишӣ таҷассум гардида буд. аз ҷониби раиси лигаи самбои муҳорибагӣ ва муҳорибаҳои омехтаи ҷумҳурии Тоҷикистон Аҳтам Хокиров ба барандаи медали биринҷии бозиҳои олимпии Пекин сипоснома либоси варзишӣ тақдим гардид. ҳамчунин тӯҳфае бо акси ҷаҳонпаҳлавон расул. гӯштини расул воқеъ чӣ хеле ки гӯштин мегирад. баъзе гӯштингироҳо гӯштиншон стили гӯштиншон дар ин намун чиз намекунад. не ки скоросту гӯштин тарзи усулҳое ки расул мегузаронад дар намуди самбои муҳорибавӣ, яъне ҳамин муҳорибаи омехта микс файт бисёр баргузор мегардад. ҳамин скорости ҳамин кора ҳамин усулҳои ҳамин мекунад бисёр мешавад. ба ҳамин хотир ман ҳамин ситораи тоҷика даъват кардам дар ҳамин клуби хидмон ки ягон усул ягон як таъм боша зарраи як таъм боша ки барои варзишгарои мо як ҳамчун мастер класс нишон диҳад. лаҳзаи расул баҳри варзишгарони ин клуб ки ба наздикӣ муҳорибаи дӯстона миёни рақибони рус дар торори виб-клуби шаҳри Душанбе мегузаронанд, машқҳои таълимӣ намоиш дод. شما باید سعی کنید نفرسوید. ما باید قوت نفرسوید. اما خیلی باید پیونده ویزید کردن نکنید. رومانم نکنید. میرم خیلی. скорость тащан. Я уже метод любой полевой учара дальше. мақсад аз баргузории ин машқҳои таълимӣ тарғибу ташвиқи варзиш миёни ҷавонон ва омӯзиши усулҳои маъмули расул ки аксари онҳо дар муҳорибаҳои омехта истифода мешаванд ба ҳисоб меравад. сараввал расул барои ҷавонон сабурӣ ва зиёдатиро тавсия дод. муҳимтар аз ҳама иброз намуд. расул ҳарчанд дар ҷараёни муҳориба хаста шуд, вале бояд ба рақиб хастагии хешро нишон надод, чунки ҳариф низ хаста шудааст ва дар ҳолати эҳсос намудани хастагии рақиб аз ин фурсат истифода мебарад. ба ин толори динамит чанд лаҳзаи техникӣ ҳолатҳои вақти гӯштин ва варзишгарон нишон додем. варзишгарон тайёрии хуб доранд. ман физически дар назар дорам, ҷисмонӣ ва ман боварӣ дорам ки варзишгарои мо маҳорату қувваи бузургро нишон медиҳанд дар ин мусобиқае ки дар пеш дорам. ман ба ин варзишгарон ва ҳамватанон мехоҳам муваффақият орзу кунам ва боварӣ дорам ки даст боло шуда ӯри Тоҷикистонро мебардорам.
بسیار می‌ندارم از مربی از اکای احتام که من را به اینجا دعوت کردم و من بسیار با من معقول شد این طلور دینامیت و این ورزشکاران بهترین. به هر حال تالار نوتاسیس است ولی نتیجه های نشانرس را دستپرورانش نشان داده است. به مانند ظهور نور محمدов در فرانسه، جمشید رجبов، شاهین سفرов و چند دیگران. این هم باشد در نتیجه تمرین های پیوسته استادشان احتم خاکیرov به دست آمده است. امروز نیز میباید تیاری پرزور دید به مسابقه در پیش ایستاده، چونکه نه رقیبانی برابر بلکه تیم منتخبی کشوری که زادگاهی این نمودی ورزش است در میدان ورزشکاران تاجیک را انتظار است. آمدن رسول برای ورزشکاران شوق و رغبت افزون نمود. چی میشد دیگر فدراسیون‌های ورزشی نیز نه تنها با شرکت رسول بلکه با آن نفرانی که مردان میدان بودند میگذراندند چنین مشق‌های تعلیمی را. آخر سرزمین تاجیکان پهلوان پرور است و تنها تلاش را از ما طلب میکند. بهر این متخصصان ساحه ورزش لازم است تا قاعده های معمولی نمودهای ورزش را که در عرصه بین المللی استفاده میشوند برای نورسان و جوانان باید آموخت. البته نفری که چهره که برای ما آشنا است این هم باشد رسول باقیف که بارها ما درباره او برنامه‌ها برای شما پیشکش کردیم و احتم خاکیرov این هم باشد پرزیدنت لیگ سامبوی محاربوی و محاربه‌های آمیخته. امروز در این تالار رسول باقیف مهمان است و با عکس‌هایی که امروز می‌بینیم در سر و لباس ما با عکس‌های رسول باقیف من باوری دارم که امروز چهره‌هایی که در اطراف ما جمع آمدن با مانند رسول قهرمان می‌شوند. این هم باشد قدم است. به این خاطر باید هرچی بیشتر چهره که رسول باقیف نیز ابراز نمود باید بیشتر تمرین کند و صبور باشند. به خاطر صبوری امروز است که رسول را در کل جهان می‌شناسند. به خصوص در تاجیکستان نام رسول باقیف در صحیفه تاریخ ورزش ثبت کرده است. باوری کامل است که امروز نیز همین چهره‌هایی که امروز در قطار ما راست ایستادند به مانند رسول باقیف پرچم بردار کشور می‌گردند و شأن و شرف تاجیکستان ما را در عرصه بین المللی بلند می‌بردارند. به همه این باید پیش از همه مربی و سرمربی احتم خاکیرov و دیگر مربیانی که چنانه که رسول را نیز تربیت کردند باید هرچی بیشتر کوشش نماید. ما نیز تا برنامه‌های دیگر شما را شاد و پیروز می‌گوییم. البته خواهید که اگر جسور و سالم و اگر دلیر باشید پس بیایید پیروی رسول باقیف و چنین جوانانی با او باشید. من جمشید رجبov در این مسابقه جام اسماعیل ثانی که با رقیب خود البرت احمدov آزمایی میکنم باوری کامل دارم که در این مسابقه جام اسماعیل ثانی پرچم ملت عزیزان آن را بلند می‌بردارم. این محاربه برای من جدی بوده. کوشش میکنم که در اینجا هنر زیبای خود را نشان دهم. Меня зовут Александр Владимирович, я выступаю за Санкт-Петербург, Россия. Буду биться на турнире битвы за титул своего команды. من معلومم جمشید که مسابقه جام اسماعیل ثانی در اینجا برگزار می‌گردد و من در این مسابقه اشتراک نمودم. محاربه خیلی خوب نشان می‌دهم. Я зовут Александр Владимирович, я из города Санкт-Петербурга и буду биться по самбо. Будет, я думаю,
красивый бой, зрелищный. Соперник готовится. Серебряный призер чемпионата мира по боевому самбо. Сергей Паль! гарон ин ҳам бошад дар натиҷаи тамринҳои пайвастаи устодашон аҳтам хокиров ба даст омадааст. имрӯз низ мебояд тайёрии пурзур дид ба мусобиқаи дар пеш истода, чунки на рақибони баробар балки тими мунтахаби кишваре ки зодгоҳи ин намуди варзиш аст дар майдон варзишгарони тоҷикро интизор аст. омадани расул барои варзишгарон шавқу рағбат афзун намуд. чӣ мешуд дигар федератсияҳои варзишӣ низ на танҳо бо ширкати расул балки бо он нафароне ки мардони майдон буданд мегузаронданд чунин машқҳои таълимиро. охир сарзамини тоҷикон паҳлавонпарвар асту танҳо талошро аз мо талаб мекунад. баҳри ин мутахассисони соҳаи варзиш лозим аст то қоидаҳои маъмули намудҳои варзишро ки дар арсаи байналмилалӣ истифода мешаванд барои наврасону ҷавонон бояд омӯхт. албатта нафаре ки чеҳрае ки барои мо ошно аст ин ҳам бошад расул боқиев ки борҳо мо дар бораи ӯ барномаҳо барои шумо пешкаш кардем ва атам хокиров ин ҳам бошад президенти лигаи самбои муҳорибавӣ ва муҳорибаҳои омехта. имрӯз дар ин толор расул боқиев меҳмон аст ва бо аксҳое ки имрӯз мебинем дар сару либоси мо бо аксҳои расул боқиев ман боварӣ дорам ки имрӯз чеҳраҳое ки дар атрофи мо ҷамъ омадаанд ба монанди расул қаҳрамон мешаванд. ин ҳам бошад қадамест. ба ин хотир бояд ҳарчи бештар чиҳое ки расул боқиев низ иброз намуд бояд бештар тамрин кунанд ва сабур бошанд. ба хотири сабурӣ имрӯз аст ки расулро дар кулли ҷаҳон мешиносанд. бахусус дар тоҷикистон номи расул боқиев дар саҳифаи таърихи варзиш сабт гардааст. боварӣ комил аст ки имрӯз низ ҳамин чеҳраҳое ки имрӯз дар қатори мо рост истоданд ба монанди расул боқиев парчамбардори кишвар мегарданд ва шаъну шарафи тоҷикистони моро дар арсаи байналмилалӣ баланд мебардоранд. ба ҳамаи ин бояд пеш аз ҳама мураббӣ ва сармураббӣ атам хокиров ва дигар мураббиёне ки чуноне ки расулро низ тарбия карданд бояд ҳарчи бештар кӯшиш намоянд. мо низ то барномаҳои дигар шуморо шоду пирӯз мегӯем. албатта рехтаи ҷумҳурии тоҷикистон атам хокиров ба барандаи бедри биринҷии бозиҳои олимпии пекин сипоснома либоси варзишӣ тақдим гардид. ҳамчунин тӯҳфае бо акси ҷаҳонпаҳлавон расул. гӯштини расул боқиев чӣ хеле ки гӯштин мегирад. баъзе гӯштингироҳо гӯштиншон стили гӯштиншон дар ин намуд намекунад. не ки скоросту гӯштин тарзи усулҳое ки расул мегузаронад дар намуди самбои муҳорибавӣ яъне ҳамин муҳорибаи омехта микс файт бисёр баргузор мегардад. ҳамин скорости ҳамин кору ҳамин усулҳои ҳамин мекунад бисёр мешавад. ба ҳамин хотир ма ҳамин ситораи тоҷика даъват кардам дар ҳамин клуби хидмон ки ягон усул ягон якта ҳам боша зарраи якта ҳам боша ки барои варзишгарои мо як ҳамчун мастер класс нишон диҳад. лаҳзаи расул баҳри варзишгарони ин клуб ки ба наздикии муҳорибаи дӯстона миёни рақибони рус дар торори виб-клуби шаҳри душанбе мегузаронанд машқҳои таълимӣ намоиш дод. шумо баъд ҳаман хелки муҳофизат ҳамин қувва кати ҳамин скорост кати чӣ хеле ки сев мепара шумо баъд се ҳамин хина фафтоед баъд қувва кат фафтоед ҳаман хелам бояд приёмда вазият кардам дроманам дар кӯрай
скорость качка. Где уже нет любой полевой участок дальше. Самое главное. мақсад аз баргузории ин машқҳои таълимӣ тарғибу хоҳед ки агар ҷасуру солиму агар далер бошед пас биёед пайрави расул боқиев ва чунин ҷавонони баобрӯ бошед. من جمشید رجبов дар ин мусобиқаи ҷоми истимоили соҳонӣ ки бо рақиби худ Алберт Ахмедов озмоӣ мекунам, боварӣ комил дорам ки дар ин мусобиқаи ҷоми истимоили соҳонӣ парчами миллати азизам онро баланд мебардорам. این محاربه برای من جدی بوده. کوشش میکنم که در اینجا هنر زیبای خود را نشان بدم. Меня зовут Александр Владимирович, я выступаю за Александру Россия. Буду биться на турнире битвы за титул своего команды. من معلومم جمشید که مسابقه جام اسماعیل صاحبی در اینجا برگزار می‌گردد و من در این مسابقه اشتراک نمودم. محاربه خیلی خوب نشون میدم. تشویق ورزش میان جوانان و آموزش اصولهای معمولی رسول که اکثری آنها در محاربه‌های آمیخته استفاده می‌شوند به حساب می‌رود. سراول رسول برای جوانان صبوری و زیرکی را توصیه داد. مهمتر از همه ابراز نمود. رسول هرچند در جریان محاربه خسته شد ولی باید بر رقیب خستگی خویش را نشان نداد، چون که حریف نیز خسته شده است و در حالت احساس نمودن خستگی رقیب از این فرصت استفاده می‌برد. با این طلوری دینامیت چند لحظه تکنیکی حالت‌های وقتی گوشتیم و ورزشکاران نشان دادیم. ورزشکاران تیاری خوب دارند. من فیزیکی در نظر دارم، جسمانی و من باوری دارم که ورزشکارای ما صاحب مهارت و قوای بزرگ را نشان میدهند. در این مسابقه که در پیش دارم من با این ورزشکاران و هموطنان میخوام موفقیت آرزو کنم و باوری دارم که دست بالا شده اوری تاجیکستان رو میبردارم. بسیار مینت دارم از مربی، از اکای احتام که من رو به اینجا دعوت کردم و من بسیار با من مقبول شد این طلوری دینامیت و این ورزشکاران بهترین. به هر حال تالار نوتأسیس است ولی نتیجه های نشانرس را دست پرورانش نشان داده است. به مانند ظهور نور محمدov در فرانسه، جمشید رجبov، شاهین سفرov و چند دیگر. расул боқиев соли таваллуд 1982. дар соли 2011 ду маротиба барандаи ҷоми ҷаҳон гардидааст.
барандаи медали биринҷии бозиҳои олимпии Пекин дар соли 2008, номзад ба бозиҳои олимпии Лондон дар соли ҷорӣ. унвонҳое ки мо бароятон эълон доштем аз муҳимтарин даврони ин варзишгар аст. ба ғайр аз ин дар чандин мусобиқаҳо ширкат намуда зинаҳои ифтихориро касб намудааст. шояд баъзеҳо дар он андеша бошанд ки барномаи мо доири сарнавишти Расул Воқиев аст. мо як рӯзи Расулро аз дидори ӯ бо варзишгарони Толори Динамит манзури шумо мегардонем. Толори Динамит воқеъ дар шаҳри Душанбе. бо пешниҳоди устоди ин клуб Аҳтам Хокиров ки шогирдони асилро тарбия медиҳад, Расул ба ин ҷо даъват гардид. сараввал дидори Расул бо навишти сояхаташ дар либоси варзишгарон ҷараён гирифт ки бевосита акси Расул дар ин либоси варзишӣ таҷассум гардида буд. аз ҷониби раиси лигаи самбои муҳорибагӣ ва муҳорибаҳои